Assalamu alaikum Kurşap Sila kanalının katılımcıları tuğanlar bizden kanal жаңа açıldı. Bizim baştan kanalımız Kavarçı 24 bolçu tuğanlar al kanalımız жабылып кетип розыгрыш kanaldı ушул каналга өткөзгөн туура көрүп туғандар. Жаңы канал açtık. Ушул жактан билеттерди сатып алып ойносоңуздар, оюнга катышсаңыздар болот. Биздин розыгрышта жаңы көрүп жаткандар туғандар. Андан тышкары 100 конвертте 3000 сомдон бар туғандар. 650 biletimiz var. Andan 400'ün aylanasılar. Şaşılığınızlar, alışılar olsa alsanızlar olur. Al kanday tayları çeyizler az biz sizlere gösterdik. Tak malumatı verip gösterdik eteriz tuğanlar. Mınake tuğanlar biz sizlere gösterdik degen taydın biri uşul. Uşul tay tuğanlar. Toluk görünüzler. Öte sındı tay tuğanlar. Alemi tuğanlar sizlerge ikinci taydı gösterip bereli. Ушул тай туғандар. Өтө сынду, суағай тай туғандар. Boyu başta öte жақсы, келечекте $500 болот қаласа. Жануар, так. 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 Мынаке туғандар. Сіздерді қап қара қашқа тайыңыздар. Жануар. Мынаке туғандар өзіңіздер көргөндө экран бетиндеги тайларды көрүп алдыңыздар. Ушул тайларды розыгрышка сайып ойнотуп силер үчүн ойнотуп берели деп чечтик. Көпчүлүк туғандарыбыз бар экен, неге машина сайбадың же болбосо неге мындай чоңураак нерсе ойнотподуң дегендерге туғандар. Азыр эң популярный болуп аткан бул жылкы баласы болуп атат туғандар. Аттар эң популярный болуп атат. Машиналардын баасы туғандар 150 миң долларга чейин болсо туғандар. Аттардын баасы 50 миң сомдон туғандар 500 миң долларга чейин чыгып атат. Ошол себептен биз аттарды ойнотуп бергенде туура көрдүк да туғандар. Азыр бүт баарын көрсөтүп беребиз, бааларын дагы көрсөтүп, мынанча сом болуп атат. Биз мынанча сомго ойнотуп беребиз туғандар деп көрсөтүп, экран бетине чыгарып беребиз. Эми туғандар, базар баасында бул короздун баасы 5 миң сом турса, мынаке туғандар, өзүңүздөр көргөндөй эле базар бааларында билип алыңыздар. Мына эми биз туғандар, мына эки тайды, сиздер көрүп жаткан эки өспүрүм тайды туғандар. Мына сонун тайларды туғандар, мощный тайларды сиздерге болгону 2 миң сом ойнотуп беребиз туғандар. Билеттердин баасы 2 миң сомдон. Биздин оюнга кантип катышабыз десеңиздер, экран бетине Элкарт жана Сбербанк карталарын коюп кетебиз. Ошол жактан которуп, же болбосо эчтеке мындай кылып которо албай атам десеңиздер туғандар, единица кылып которуп, чегин тартып WhatsAppка жөнөтөсүздөр. 10 мүнөт күтүп турсаңыздар, билетиңиздер барат туғандар. Оюн кайсы жерде өтөт, же кандай болот десеңиздер туғандар, ушул эле каналда түз эфирде өтөт туғандар. Оюн качан болот дегендерге туғандар, билеттерибиз аз калды буйруса, сатылып бүтөрү менен бир күн мурун чыгып айтабыз туғандар. Мына күнгүгө финал туғандар, кирип көрсөңүздөр болот деп айтып чыгабыз. Ал жагынан камсанабастан алып ойноп, биздин каналга катышып, билеттерди сатып алсаңыздар болот. Биздин билеттер өтө чектелүү аз калды туғандар. Шашылыңыздар, алып калыңыздар. Силерге өтө чоң шанс туғандар, 2 миң сомго тай утуп алыш. Бул үчүн мындай алып жетишип калыңыздар туғандар. 2 миң сомго ар бир адам тайын бере бербейт туғандар. Мына көрүңүздөр, ушул тайлар сиздер үчүн. Анан кийин туғандар, биздин каналга катталып, лайк басып, анан туғандар эң жакшы комментарий жазганга бир билет бекер берилет. Аны башынан бери айтып келебиз. Эң жакшы комментарий жазганды али тактап, али көрүп чыга элекпиз. Азыртан да жазып, биздин каналдарга комментарийлер жаза берсеңиздер болот. Комментарийди аябаңыздар. Жакшы комментарий жазып, бир билет утуп алып, биздин оюнга кошулсаңыздар болот туғандар.